Good evening, whakalawhalahia tu hane he te tola tau wala tāla tutupu. Ko ia wha ko Evan ki he atu Pasifika ko lohi masamas kalea he mutu ko Samoa. He lauia I ne awhi mo ia mana ki foki ke lauia ha kua hiki a wha ke liu mai halataha ia ne whanua. Kamata e a whanau he kamataanga he whahi tapu mo I tau matangi toko lalo mo I malikisi hake ki he a wha. Taha e malolo ki he e fuafuanga ka kua malikisi hake he maa nei ki he tolu. Pehe e te kitaki he whahinga hoa fuafuanga matangi ko so ne tasi puli he tā. Nā kai amanaki ke lauia a niwe ke ha whanei ka koe kisia e tau matangi malolo mo e loka foki e tahi. Pese ia amanaki e whahinga hoa ke ngahua ke tau tula osi ke kisikisi atu ke ha whanei. Ko e wili motu hia he tau na fua takitiki maanga he maanga kumutalau ke ha whai umukamole ke lata mo e toko wha kua whakatua e tohi ngoa ke lata mo e katofa takitiki maanga kua whailoa ko e whangafulmataha e wili kua tuku atu. Ko e tau wili anga ke whakapuke ue e na fua taka noa he mtakau takitiki maanga ke lata mo e tolu e tau I mua. Tau tu tau wanga he osi e wili ke a whai umukamole ne moa e Edward Sietu tolunga fulu e wili. Maureen Melekitama ua fulmataha e wili, ina ngara wakawhi hong fulmawhite e wili, mo Donna Sione Holo hong fulmawha e wili. Nā kai la moa e whailoanga he whahe whakawhili ke lata mo e whakamolianga, whakamata whatuk whono ke laua ko kautū ke he wilianga nei. Ko e mtakaulanga ki mamawha he motu kua lahi mitaki ta hokotaki, ko moa mai he Whetoko Oceania Powerlifting Championship I Australia. Pehe toko I tohi kupulai he mtakau sipati a motu ko Alentano, lahi mitaki tamalolo he tau whaataha niwe. Ko Mole Maka niwe, ne moa I e pini siliwa ki hana Whetoko ko e tahe se ua fulu e kilo kilonga he tau juniors. Ko Afa Mautama, moa I a taha e pini aulo mo e taha e pini siliwa ki hana a weweheanga hivunga fulu matulu e kilo. Taha foki tau whanau niwe ko Raymond Siakia, moa foki e ia e taha pine apakula. Ko Daniel Nemani moa ia e pine apakula mai he taha se ua fulu kilonga ke deadlift, kai ua puini lima ni e kilo ne naka he hoko sia hana langaki, ki ai ke moa taha pine apakula he squat. Tuku e tau manatu whiawhia ke tau whanau niwe mai he motu, mai I whafufoki ke tau malolo, kua hukuia niwe ke whetoko nei. Koe hake lata mo e tuwha pale mo e tau whamilongang he tau whanau he ang takolonga he mtahiku tau ne lahi mitaki me kisia kua lahi e malolo he takolonga he tau whanau. Kamata e whakaholoanga mo e hawhangianga ke aho mo e tau manatu whakawhileweia he mtakau he ang takolonga tau whakahoko e whakawhileweia foki he tau whanau fōu ke ang takolonga ke he takalo mo I koli. Lahi e manatu he tau osi ko haika mo e whakamilonga kua takolonga ke hanga tunga ni he tau osi ko e tax. Pese ia ko e tau whanau ko mo e tau pale, lahi e whiawhia foki he tau mamatua. Ke whakakatoatoanga he tau nei ko lau tolu ko mo e tau pale, kamata he wahenga whakamui ko e whitu, ko ia ne tu tolu ko Janelle Ngataua, ko ia ne tu ua ko Shiloh Pasisi, ko ia ko kautū ke wahenga nei ko Mia Tālangi. Ke he wahenga walu, ko ia ne tu tolu ko Timora Tongatule, tu ua Gemma Parker, kautū a Meravina Siohane. Ko e wahenga hiwa, tu tolu a Tāweli Pāwihi, tu ua Vitolia Pulihetoa, mo e kautū a Martina Siatanga. Ko e wahenga hongo fulu, ko ia ne tu tolu ko Lautea Lopa e ne tama, tu ua Ashley Pihingia, mo e kautū a Isabella Fuhiniu. Wahenga hongo fulu mataha, tu tolu a Clemencia Talo Sione Holo, tu ua a Iotewa Pasisi, kautū a Adrian Tātui. Wahenga hongo fulu maua, tu tolu a Bernard Kalauni, tu ua a Liliane Morrissey, kautū a Kulaki Matawaha. Ko e wahenga hongo fulu matolu ko lau tolu nei foki, ka whakausi e tau whakakwanga ke hango takolunga he tau nei. Tuko ua laua kua oka ke tu tolu ko Zita e ne tama mo hukui, sia kia mo tu ua a Dani Douglas. Ko ia ne kua kautū mo maua ia e whamailonga anga takolunga, he anga takolunga ke lata mo ua awhi hongo fulu maua ko e Dax, ko Phyllis Saloma. La he tau manatu whakaui he tau mamatua ke tau whaianga ko whea ki mai halau tūla tau whanau ke tau ua awhi hongo fulu maua mo ia manaki foki
ke munu ina tau o ki o ki aonga mua atu ke lau tolu ko whakausi mai he aonga tolunga kai matutaki ke whalu aonga foki. Whakausi e whakaholoanga he aho mo e whiua lakapi he tau whanau aonga tukolunga mo lau tolu kua osi e tau aonga. La he malolo he mtakau he aonga tukolunga kua se mui a lau tolu kua osi mai he tau aonga pese ia koe tau ola hongo fulu a lau tolu kua osi mai he aonga mo e fitu he mtakau mai he aonga tukolunga. Koe tau kumi anga he taha pulotu ke lata me toho ko taki ke whakaholoanga vai mo e ono nā tu ke he tau koloa kiwa he motu mo e tau se oela po ke tau vewe, tau koloa moa e tau waikona, ko tau isi ke ahui ni awhi ke whakatutala mo e whaluwhahinga hua, mo e tau tanga te motu ke he mahuinga he whakaholoanga lewe ki atu foki ke he vai he motu. Pehia ia ne kumi ke tau ngā hua nei koe matua whiwhine ko Sisilia Tālangi, lahi e ono ke tau ngā hua ne hauwhia e vai he motu. Koe hokotaki ke whakahoro ki mua e tau ngā hua ne kua tāmata he project e mo nei. Hako demonstration project e awhia ni luwhi tukelau mo luwhi tong. Ka koe lakaanga ne toi mai mua, ko lata ke awhia i mutu katoa. Lahi maha ke ngā hua he tau tangata ne lango ki ai e whikau, whahe ngā hua takatakai motu, mo whahe ngā hua he vai. Lari whakalahe lau tōru ke hokosia ki he tau tau mtakawi ka hakua fuafua ki ai ka e haia ni, tose lehe tangata ngā hua. Longa tau palana, tose tangata ngā hua. Si mai kena kai tau ngā hua nei tunga ia ono te whakalahe ki he tau tunga tau koloa kona ia kai tunga waste. Mai kena kai ka tau se ki he waha nei ne ono te whuki ke puki tangata ngā hua. Tahana mena ia ka tuku he hokotaki. Ka eke ke whiwhiri mo e kautū e larianga whakataitei atu ka hake he recycling depot. Lahi maha ke ngā hua. Koe set up, koe te tangata ngā hua, koe kumi, koe uta ki whee wharu mena, mai kena kai ke uta atu ke wharu motu, po ke ai taria e whanumatu mea ke taunuha mena whoki kai kumi whakarahi ke uta atu ki whafu he motu wharu mena. Lahi anga ia, lahi ngā hua. Kai maeke ke tausi, hako manu ko tausi te he wharu a motu. Sika whia manako langa matai, hai e dau whakailoanga ka hako whita ni e whai matutaki ki he ai. Ko lari whoki te whahe ngā hua ni ua, kai tunga e tala atu e o kaha. Lahi ngā hua, tose tangata, kue tū lahe aho. Lahi ta mana te tupe ta tangata ta mako mole ni whakatutale ki ai mua te e hangawanga ki he tau lo tolo tau wewe hakoe tupe lo tolu ne ke tawhi hifo e tau kona ia ki he wai he motu. Koe ngoe ta mana tu hao ke whakakise, hangao ke taha whakaholoanga mahuinga ia. Koe matutaki anga mai ai mo nei hako tau popore ia he tau tangata. Ke tausi e tau whakaholoanga kua lata. Ke ua hokosia ke tau popore ia ke ua kona. Siko it's prevention, it's better than cure ka lai tau tu. Ko tau lakaanga ia ka ua tu ki ai kai ua tu tala tu mauni ka kai mutu he parana kai aila whai mena ke tausi. Manako lahi tu tangata ke kisia e taha recycling project, recycling depot. Kai lata he whai komisi ke nonofa ke tutala how to go about it. Moe taria moori na kai ke mtakawi, poke mtakawi whee ko he ngoi tau mena. Hane whai ngā hua ki ai e mtakau takatakai motu hei hākua i loa ka kato tuku he hokotaki. Pehe whoke ia mitaki ke whai manmana tuanga mo e kauwhalatahe tau tangata motu ke tau ngā hua mitaki ke he lewe ki anga he vai mo e takatakai motu. Taha e report ne kua whita he whakamori he whonoka peneta ko e drinking water safety plan. Tō lahi aonga e hokotaki ia he kisi au, si haia e tau matanumela ne kua tohi ki ai, ke lari ki ai, ke whori ki ai, ke hokosia. Taha whoki e taha palana ni kua mahuinga ko e waste management plan. Tau se he whahinga hua environment e
e palana ia, ua e awhi hong fulu ke ua e awhi hong marima. Whai mga ahoanga ia ni ka ha ke tutaki e wharuanga hua. Ka koe lahi he ngahua ke he waste. Ne ai la hokosia e tau ngahua ki ai ka ha. Waste, naka ni ko tau septic waste, ka ko tau solid waste, ko horo hake ki lunga whakahanga ni e lahi he tau ata moe tau vewe ha tau tūru. He moto, eka tau vewe, ni tupu hake moto tau vewe ta mai tua. Koe whakaholoanga he IWRM ki lalo hefo e whai papiliki, kua manaki ke osi mo e whamau popo ke he tau kahau. Koe whonoanga mo e tau whakakoanga he tahamta kau New Zealand kua whai whuata niue ko whanaunga atu he motu ke whalataha ki aisi pia foki whala tau whuata niue na nawhi New Zealand kua lang matai atu ke whakaholoanga ni whakahingoa koe Power Shift Conference. Taha e whuata ko hukuia e mta kau whuata motu ko me lata dalaisi, pehea ia, lahi mi ke whonoanga ke lata moe matuta ki ang he te whuata. Mauta seose ke lata mo ko hingoni to puhala ke maike ke lang matai e to matakainanga to maanga, po ke to whawhainga hua ke lata mo to whangawha kehe ka mina ke tupu whaofu ke motu. Koe mana ni ke ta whanawhata ke ilo te puhala ke pui me lang matai, mo maua mamana ke lata mo to whangawha kehe ka tupu ke motu. Pe e whokia ia nā kai ni koe tau le kua mai he tau hikianga he matangi kua lauia e motu ka e pia whoki ke whalua tau atu motu he Pasifika. Atu tala whake matoru ke he tau mafuike whoki koe tsunami, whalu matakainanga mboke tau whata mai he whalu motu Pasifika, ne tau se alotoro PowerPoint presentation hangau ke alotoro tau motu ni kua tupo e to whangawha kehe ni poke tidal wave poke tsunami ke alotoro tau motu mekisia e whakaalofa he alotoro tau presentation ni tau se mai ke kisia matoru pia whoki nā matoru whai whoki matoru mai he motu nei ki huku ia ke matoru matakau mo e kisia e whakaalofa he tau motu mo tau mangwhaoa kua mas kelea hako to whangalekua pe ni to whangawha keke. Lahi e ono haana mo e whakahoho ke he tau whate motu ke mailonga ke iloa e tau whakahaoloanga ke lata me tau ngaho mas kelea ka toa a wha mo e whalua tau le kua tupu whakaofo ha koe hikianga he matangi. Koe aho e nea whine whakahoko e whawhiawhianga he tau mamatua tupuna mo e motua ke he mtakawi whakamahani he kaina he komisina tokolunga ha New Zealand. Tola hi e fulufulu ala he tau mamatua ka lolonga lau tolu mo e matutaki atu ke e whala taka pisenga nā kai whamahani ke kisia. Koe whakaholoanga ne ka mata he lotu katolika ke whakawhiawhia ke tau mamatua pehe e hukui mai he lotu ko Nonga Bray, lahi e mitaki ke whiawhia ke whai whakaholoanga e tau mamatua he motu. Longa hiki anga mai he waha, mō whakapāne kamata ai, koe tausini he matua whewheo matoru ko Whata Klava, aki ni hana malolo, mo e tamamena ni hana ni moa he tamangaho ia, a koe lalia ia ke manatu e tau mamatua he motu hata toru. Pihia e whekau he mai he mangaho ia si moa ne whanokeha ia he motu nei, si whoki mai moa ia ki a matoru ke tausi. Si koe mena ia ne lalia matoru ke tausi tu mau he tau. Se puka e whitungu furu he tau nei. Ka e tahe seu toru mahiwa he katoa e tau mamatua te toru nukua ke ono fumawaru ki lunga. Ka e mamoko ni he ai katoa toa mai e te wharu mamatua. Kua masamasakele ala tūra tau sino, wharu hahai e motu ko Nisilani, wharu ai whiau mai he tala tūra nei, la whakau e ala tūra. Ka ipihia e whikau nei, o whikau nei ko e whakalilifu. Pihia e whikau, ka whakalilifu ke ala tūra te mamatua, ke he ala tūra tonga hua ke he motu hata tūra. So ke mga nei tū, o tūra kai tū whuata nei, atu hake. Atu hau atu hake ke whakalilifu atu ke ala tōru. Ma whakau e lahi ke ala tōru tau mahua
la lohi mai he tawaha. Pehe Relief Komisina toko lunga ha New Zealand ko Mark Plumsky, whakaueni ia hakua tōlahi e fuluflala he tau mamatua mai aho, hakua whiawhia lau tōlu ke whakaholoanga, mai amamna ki ke mnui nei halau tōlu ki wisimasi mai tau fōu. Lohi e whiawhia he tau mamatua mai whai mana tu whakisi whoki a lau tōlu. Whiawhia lahi au he ko moa whoki au e tau nei, mai nofo haako he motu nei ke whakalataha. Haka na whawhano ai whia nofo i New Zealand. Kai whano ni au he tau he tama whekau, kai riu mai ni ka kano. Ai whia loto ke tau mina kai he motu ia. Ke loto ni au ke tau mina kai he motu nei. Kai tau talo. Ai whakatau. Tau fua niu, tau fua loku, ha mene tau fua me kai no au si tau mina ia. Tō tahem e furufuruare hau nei. La, si tō e oha. Kai whakau e kua whirewea me tau mamatua, o si he motu ni ko Niuean. Si whakalo whalai ki tu tangata, o si he motu ngua atu ki tu tangata, e nonofo tau motu ke, monu sila fo. Kai whiawhia lai ha mautoro ki he tu aha pehe, ke whiawhia e tau mamatua, mai he tau maangata ki ta. Tau ka mare ai hoko mai o. Ko e tau nei ko ono tōru se o anu maone aho. Pau matore tau e aho ne tau, so ka tōru ke kirisi mau tōru. Kau e lahe ke tau langmatai, ne tau he Parekitaki, kau e lahe ke whāta Soane, pai lutu katolika. Vieni mo e matore kani nei, whātai whakota mama tōru kei, tāpeu te seki. Ai fi mana tōru ke lahau, kau e ni aika mina muka mua ke tau si mamana ke eka mai matore kei. Nini Christmas me tau fōu, kwa mamana ka tau kai. Amana kini ke monu ini tau waho Christmas, kwa mamana kiai mo, tau fōu. Kau e ko whirewea ke hao nei. Kau e ko whirewea ke tau manaosi, ki tau waho ne toi mai mua. Kau e lai. Lai whiawhia mau he hao nei he o mai ke whiawhia ki nei. Taranga nao ke hako tau tama ke hao nei. Ke hao hako whana ke whiawhia e hao nei. Hao ke pāti o he hao nei ki nei. Hai mi mena o te uti. Haka mna taha ne aho he tau. Me aho nei. Kau e lai, me tau mea. Monu ine Christmas, me tau fōu, kia mua, kia ni ke hao. Hoke tau ka hau, hau e. Amana ki ke whileweia mō lau tōlu, ke whakaholoanga nei he tau uawhi hang fulu matolu. Hana tau tōlu, a tau wala tāle tutupu, ke lata ia mui awhiawhi nei, na nofua mai mawhala.